Awununduka lesivolo selisombe nje ukuthi kwendekani solokudlokolotana lesivalo. Ngosona usujiko yini manje la? Manje mina solo ngashatisha ngalo uyangivamisa. Akuselisondo mhlawumbe Ngosi angisiyaubona mhlawumbe ufuna la sonto. Ngidokubuka mina ukuthi wendani ngala ngemvesonweni. Ngidokubuka. Ngibe emhlanganweni. Simhlangano. Ube emhlanganweni. Walo mhlangano namhlanje kulesibili. La ngosana ngichazile kusena ngathi mina ngidade emhlanganweni namhlanje lesonto. Koze babithe bonke bala sontweni. Hayi wena babithe nguwe. Ngifuna ukutshela ukuthi ngilungisa special birthday gifts sama umfundisi. Ufuna umsurprise ngebirthday yakhe eqhamuka kulamalanga letaba. Usurprise mfatho lomunye indvodza. Yebo umfundisi kunona ngokusironga umsurprise nje. Manje na uva kuthana udeni indvodza letama surprise ngoku. Yabona ukuthi ufuna ukungikhulumisa. Mina ngifuna ukutshela iqiniso manje ngicela ukuthi ungive kahle mina angisakhona ukuphatha kusika ngivamisa. Lokuthi ngidakukhuta ngalana umbunjuwe ngalana ukukhuta ngalana umbunjuwe wena nje nathi not be right mamfundisi unendvodza yakhe right. Yes unendvodza but thina ezibantu basebandleni lakhe nababa umfundisi kuhamela ukuthi show appreciation mamfundisi bekufuna a present ngimi nakhona nangifuna ngangivona mina ke umfethu umuntu endimanzo ngifa ku wrong totally wrong ngangivamisa emvini kwaloko ukuthi asibantu njanjanisa la ngosi njanjanisa ku right lo ngajabula nokuthi mina nyalo ngithi nyalo ngifuna kona ngo present umfundisi ngajabula no mfahla kuso ngeke mina ngumfati wena uyindvodza utakhona kambe upresent umfati lomunye indvodza ngithi inhloso letimbi mina ngosi bengifunakela lapha mina ngabe inhloso letimbi mina bengifunakela lapha nje Selworld opposite Pepe Dubai Mall ngiyomthengele iPhone 17 Pro Max lephuma enyalo umbhedi yanje ngalo kusekhulu mina ngidibuta ukuthi info lephuma nyalo necaba ukuthi sengeta mamfundisi ngaqali kimi mina uyafuna ukungikhulumisa mina to be honest let me tell you this I'm tired of these fights nje sengikhathele I just need peace of mind like angisakhanuki why uhlanza sonto ngosi nami nawe because akuhlangane kudole mina ngithi ndibanze buka batangitshela nani ngiyavuta ngitshela MC mina ukuthi ugcina ireceive le ngimamfundisi iPhone 17 angithi udamsela leselwe opposite Pepe Dubai Mall shop yeah batangicocela mina ngiloko ngikutshela kuwe nalo lahle kuwe ngosi gift yami ke mina